ahun hunung video te kan an main clear tu te he video hi munom em do na inil ru po khoi karing atop thleng lo en turin ka som masa chau ani khoi muna po pathian za pui lo tu le chuang em thin tu upa robert sil mangaya mcs scholarship dc kumsumli le pariat tuna chon pui presbyterian ko na ko ran upa ni mek chu voin tlai lampang dar ni lechan ve borvel khan aizol civil hospital a kanu chan tarang mai mizoram minbar khaya fiat thiam har gan ti a mizoram mi puiten a chanchin te tam tak pos om to kan khedeu vek tura kangaya julai ka soidu chu sarkar program functiona lam hre lo pathian tan kut phar hre lo pathian choi moi tlat thin ani na hi ani chuwang chuanin a video hian alang cheng don hleng ka ria a hei kan hung thla meya program an man na tele nikuma chapchar kuta scholarship chapchar kuta kutpa ani na a athu soi tele tun tum chapchar kuta mi puijinga athu soi hung ber an hial ang karingani tun tum chapchar kut sang hila sumni peruka kut thleng tu ani na nga athu soi te po kananda ngal ani atop thleng mino views ka like comment share mino pek sak turin ka som chu ani voin mizote kut pui ber pi puchena kan limnani ber chapchar kut sang ni somni le panga alo khen hian scholarship kho pui kan district headquarter mi pui zong te ba ka scholarship district chunga kan nu le kan pa te kan tu le kan fa te in zawa in kut chibai kabuk chewa du sak na kahlan chewani voina yen ma saberin min shuai tu tun huna ka tong kam man tur hi tam tak chuan mak in ti mai the ma ro chu borsa bril ruwa om ani tlata wangin ka soi thodon abraham pathian isak pathian jacob pathian christian te pathian mizo te pathian voina hian choi moin omro se ming ro pui ber sela lali suwa krista le tharau thiang limin scholarship district a hian lal na chang ro se ro pui ber ro se ti voina hian karil ruwa soi tul ti na chan ka nei tlata chu ka soi masadu ani kan khovel dang zela hian mason na avung chau me ka khovel thilin kan nitin nun nasatakati buai lai hian kanin nga na tur chulal isua krista le across chau aniti voina hian he districta kan mi puite hian i se thar leng u chu apoi mo berwangin kan soi masaberani adota chuan in mel ria tira nei kan du loka min lo hathiam ulang kan thua kan lu ma in tunge district borsap tunge dc ti hi chu atua te pon kan khedem duma amaro chu tunge dc nu pui ti hi kan la chiang lo ni chu wangin
พิซีลัลเบียบลุยคงไงตะกินลูกสุขาใช่ละเราสุกกันวันมาอันนี้คุยด้วยหรอพิซีลัลเบียบลุยมาลุยตีอินอากูเทอันนี้ Deputy Commissioner Kolesi Tana Lalpan Hekovel Zinkonga Atian Taber Ain nga na Aturon petu poimo bernitura ape ani di sitan cuan aping ang siat hian luani chu introduction ni sela ma lui isilal biak lui palasi di sinupui ani oleh katila makan kan kalkul lu palang ti po kan raw di ba Purabat silang mga ikot kento kolasi persat kasoy turin iluso ako. In sabay in dusak na sibay kabu sewa tin abi takin kan put pa kan bial to MLA Honorable Deputy Speaker Kulal Famkima le anu puite fo ina min uwa pa he hun ti lo thin turan ron thin thei hi kan lom ma hun che takara organizing committee le working committee ten kan som na te min ngai poimo sakin chapchar ku sagni somni paru kolasi pinakan man tura kut pa nitura remti na min pe hi lom thu kan soi tak meu ani wena hian he chapchar kut hi mi puita na nia kan ria dangin kan kut pui ber ani chuta chuan kan MLA sa om takin min han ho thei hi kan lom ani district chung khopui sang man te po ani mai theia chung zong mi pui te tan po chuan du sakna kan tar lang ani voina hian kan tar lan du chu chapchar put nen a in person mai theia amaro chu soitul ti na kaneya he kan district chung kong te kan policy khopui kong te siam that konga le asiam na tho konga ma kan son kho maya chuta chuan voina kan kut pa kan MLA sa om tak kan deputy speaker hian ma min la kuya ama zara in ring to takin na kan thok thei ani ti hi district mi puiten kan hian atul ka ti ni thei top chuain kong tha kan nei na tura ma kan la na hian ho tu sam zok te le ai zol lama kan ho tu te chuan tha tho ma sela fui na min pe tu kong min ko hu tu le district administration anga min kai foi tu chu kan biel tu MLA policy biel tu MLA kan deputy speaker sa om takhi ani ti voina hian mi pui local kom ti hian sia ila katha in ka sia kin tun naya YouTube le WhatsApp
về là thil vai là oma sai bù mà cái nó một bộ ruột angatar lan oma mà chu kan senior SP nen policy SDO sadar le firing SDO civil nen kan plan kha huna hilom sia chianin hun kan mga harsat na zui lo tu ngai la tha nge chung te chu un hitar lan na hun rem chang ni in ka ria kan sei du ani moina hian chap char ku lo tling takin kan man me seila organizing committee chu committee lian ania chu chuan working committee in le soma kan SDO sadar kai kuainan huaya committee voi nga maza nein hun tha kan nei the don ni alo mo ma he working committee chunga ko hian abinga borsa kanina angin lom tu kasoi ani tin hey program sheet kan mua kan mi som te zai tura kan som te tin performance ni tura kan som te po in an ron ti do ting te don ni in kan sia alo money in zabai suma long tu soya chapsar ku sang ni som ni paru chibai babu theu chewani lome Good meeting to DC Puroba at Malutu, Kansaye.